আমরা সাইডে বমো সাতজন আমার অফিসে নয়জন হ্যাঁ নয় নয়জন আসল নাই তা তো no tini chungai basar sogan bagai tini 17 tarik chini deputation chini SDM sorry block video no sung deputation dikhakia tini chino ro takarjula sorry ei takarjula block tai gulagati block kaini milibu chini jongpojula RD block ni andaro joto bishetona sung tino deputation ni bad dongkha এবং जोंहाबो मास रैली खाय फाइया फाइया गुलो नुखना जतनो जों एकलगे हाबका चिनि एसडीएम सारनारो सॉरी वीडियो सारनारो हाबै चिनि पॉजिटिव जों डिस्कशन खायलेका चिनि 18 पॉइंट्स डिमांड तै पॉजिटिवली बबो गाहाम रेस्पॉन्स रिका अंकाय आगामी दिनो चिनरो कयेकटा इशू हें खाना हें प्रेस खरचा संमा खाना आं चिनि दाखातंनो जेता चिनि मेन ताबो मेन एजेंडा ग्रेटर टिपारलाइन अबरो तंगनो आमन यागलबो चिनि ताक्सि इशू तंगो जे इशू अफ लोकल इशूस जेता ताबो बीसी राव चिनि तकबांग प्रॉब्लम जेता टू पॉलिटिकल पार्टी और ताबो पावर तंगनि बगै ओ इशूस बेले बार्निंग इशूस तंगनि बगै चिनि तिनि वीडियो साना फाइनाल बाद दमांखा तान बगै हिमाले जोंनुगो चिनि ताबो साना थांखै चिनि राज्य सरकार दङ बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट ते दिसे हाबां दङ चिनि तिब्रा मोठा अंके अमन या गोलो और क्लास मन कारण खबनो चिनि एडिसी गवर्नमेंट दङ चिनि बीसी जेता विलेज कमिटी अंके ताबो एमन प्रॉब्लम चलि दङ चिनि जंपजला अ ब्लॉक चिनि साना थांखै स्राय स्राय मासो चिनि बीएससी चेयरमैन इलीगली चिनि गोबां मा जागाव बेनिफिशियरी सिलेक्ट खायतानो जे कोनो जागाव बिनि एप्रुवल दिवे ब साइन खायो गोबां बेनिफिशियरी चिनि बीसी रहमान या गोलो ग्राम सभा खाइया रहमान या गलबो तिनि ब्रो डिनाय खायै पर्सनली अमनो खायै पर्सनलिटी खायै बरक मा बेनिफिशियरी सिलेक्ट खायै दं ओंखाय गोबां मा बरक जागाव तामं सपोर्टर दङ तिनि गवर्नमेंट तिनि तसाव दङ बर बीजेपी आईपीपी गवर्नमेंट खरबा दङ सपोर्टर ते जतो कम्युनिटी पब्लिक ओंगा पब्लिकनि रिया सुदु सपोर्टर सिमबो बागलाय नालाय दङ अबो चिनि जंपैजला चिनि आर डेभलपमेंट सब जेताबो बार्निंग इश्यूज अफ बार्निंग प्रॉब्लम हिंचन वान्स अफ अमनो तिनि जों भिडियो साबाय गाहाम कक सालायका एलिब्रेट खायलेका किन्तु সেই पजिटिवली बट पजिटिव सालायका किन्तु मेन ओ जागाव ताबो सान थाखाय जेता बीएससी चेयरमैन जे प्रॉब्लम खाय दंमोनि अब्रो जों आगामी दिनो जदि ब्रक चिन डिमांड जों सबमिट खायके अमनो गसिया किन्तु जों ताइबो आगामी दिनो गेराव थेके जों शुरू खायै ताइबो बृहत आंदोलन जों खानो बाद दङ ओंखाय जों अबनो चिनि साराना मुसुंगो तिनि जारा प्रशासन दंनाय रक जेमन स्टेट गवर्नमेंट दंनाय रक इखो साना थाखाय जस्ट और क्लियर खालामदो
tabe edisi village ni romna di state government ni rang thakia bo jaga thang samong nai abo nini village committee thang samong nai then village committee ni jara tini panchayat secretary tongo village monitoring committee tongo broni through to se omo phani ni ko gram sabha khaipa nung to just banu ingkai chini edisi government already declare the jak jeta chini tab chairman nominate khayo tongo vice chairman nominate khayo tongo ingkai broni through to ma phani abo saran thak angkai ingkai abo to katal khai kuno nogo asugoi beneficiary select khai abo katal khai tam hnai bono ora asugoi khai beneficiary choose khai ingkai omo to public deprive ung tong losa ingkai obro no chini chin tipramo thani ingkai chini tani TWF tongo YTF tongo sing tini obro no sing tini chini kaham sing amne elaborate bukhale kya chin ma khaika tangi mai bhula chini khenango samung smooth running khane ni bagai sing obo tini sanam ba tong kha takasa ko ga jaga main political issues omo daki dakti chini village council village committee daki election una ningthu chini kido burning demand obo kindu state government thani omo daki solution khane ningthu hayake o problem ate o bari tongnai ingkai tebo chini o smooth development samuro sing atki tongmani klai tongta taibo tongchino dimano sing salaikya chini ta bus services ro belai dorkar chini jongpyo takarjola through nini connectivity belai kisa hamyangi tongo dai om haropti kangma agenda tongo college jintabo educational thanga ke degree college professional college ro sing tini nangoi tongo chini o subdivision no kintu a jaga sing mayangi tongo takasi important chini ro subdivision ma balo kha kintu judicial court obo tini belai important chini takarjola jongpojola ni boro rok chini subdivision boro rok mane specially chini subdivision boro rok o judicial court jeng tini belai ke nangoi tongo tan bagi himale jeng tini or kun case lakha jeng boro matha bisal boro mathang ko so that chini bagi abo belai hampering klai tongo engkai take tongo chini hospital belai warning issues omo belai warning issues ni manusung tar santaka subdivision hospital jeng tini jati deprive ngoi tongo engkai chino ammonia je jaga kari amti buya engkai subdivision hospital to jeng infrastructure nan nango take so jaga tamo jong chini health ni bagi belai chaya tamo hospital tongo chini ta tinta chini subdivision andaro CHC tongo PHC tongo kintu technician tabo proper technician kuno kuno laboratory kaham gitu tabo sung mayangi tongo romina di khorosa patient tini jodi bono tamne test khane dika kintu borok tam ma khai outla khangi test ma khai simple 500 jaga bo 5000 tini expenditure ngi tongo so that chung demand khayo or technician laboratory do immediately chino jaga phai je existing je hospital tomon jaga wo setup khane bagi ngthu sini je o jaga ni sar video sale tamo rokno kokti pil kati chen bo bai to emne positive response na lakha ga chini kaisa bo nakha abno tini sing salai nai jeta bahai ke chini o je development samung tabuk je bisi ni je development samung jin article ni samung no ti sing kaisa sa kok to salai kya ga bo nainai bo immediately lasa khayo abo je sing plan khamena abo motam success ni thagano gabo jeng dino no sali abo agam dino sing bisa both joto political party we jeng abo no tui sing discussion khamne enga sar election jenor tina ko application agin success ngana remote success ka happen o jaga to san thake joto demand to tini bidin thani abo sing submit khai kya chini chief minister thani Biplop Kumar Dev humble CM chief minister ingkai abo to bin thani thang sogoi nai ingkai taborom ni kon bising ko no hospital salai maro ote bin thani ya abo bo rohonai bini superior authority no ingkai abo asa khayo jeng bisi na khai jeng mo central level jeng muli tlangnai sudor simin ya aba asa khayo jeng mani thangnai